babi na manaikat alaki hiat malin natuin tahu tapi ni menuan hetanuan klasik ni no nuan no yuba mani andi mafefane amos insulat nakanu elaha talante ela o SMS inakan nakamnak esnanete of ausanut ay ni Yehuda maut ani kot Yerusalem amos nakanu ela ni nu aneno inakan nakamnak anuina to babi no manaikat alaki at monitabuwa untuk ang bipah mese an mui leing alekot ma amleut amsa tuaf biyan an sinmak ni alekanan alekot masin pake sin hinef sin beif hendale komunit man siyan biyan anten an sinmak lasi amleut sin monin an panaklaw lasi leneki amleut niusin au biyan lasinan enak lilon an bisintena sin molo masin taos moet sin antay tanhay usteno ini penat sin an baikuti alekanan salit alekot nanete lasi an mu itu mese lenem manakain sin nak alekanan moet amleut tuaf lei hite kemtak anuina to inem henanono to an bikuanane henatisin mo elasi alekot babi no manaikat mafefa na amos na pinikuasat na ko isteno henfani anuina niutop Israel inem na ko pa Yehuda inekan kantainine leka ingiso ale taos mo etamliut an bimonit to Yehuda leka inen isteno hanan inaw maanfenek to Yehuda henatisin namnono sinmunin nok usteno inlomit nok usteno insalit anfani onto mabeti na amos namnowa to Israel mato Yehuda henatisin neki heta alekot niotob na kopah biyan nestob Israel mato Yehuda kan lumifa henakain sinmunin sinanawa sinmunin na tuin sinsalit kun na tuin lasi usteno anfesin kasat babi no manaikat alaki at fani onto mabiti usif Yesus muni hitam sa tapin menuan hetaton usif Yesus usteno smanatino inlumin an hitmonik nenok nutu fake nutu at mamnawa esnok es tamep at di onentotis matamnono hit salit hit molok may taos moet nok usteno inlumin amin. Nakamnikan hem like, subscribe, maambatin nuan lei niuhi ambiansin. Natuin lasinane kita pini alekot nako ama ustena. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.